Nkuko mubizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikira iki gice. Ando şubugenge. Öyle ki. Mutacera no bitti. Alhamdulillah rabbil alamin. Dada pilau iko kilikuwa hatari. Chokora uzi guteka. Mie uzi ukuntu byari biryoshye. None ako rero umva nkubwira ikintu kimwe, uzagabanya ari amavuta. Mafuta? Hapana. Mafuta ndio inakuwa mzuri. Mafuta niyo meza juu unakuwa ananipa nikimigura kaya angalia mafuta. Ubusaya na mafuta tu usiangalie unaonekana. Ntabwo biterwa no mafuta. Niyo mafuta ndio unaangalia mwili yako hii nzuri bana. Njeni janiza. Haki ya Mungu. Unabaho neza rwose. Byatari. Urazi nono ni mugoro. Ni mugoro. Unajua mitakula nini? Pilau. Pilau no kumva bayivuga rwose. Mimi ndakula pilau. Urazi kuno ndairya none. Naikamata hivi. Naicrushing. Naikamata hivi. Wali. Naifinya kidogo hapa. Ni mafuta naanza tokea. Mva kandi ugaruye ya mafuta. Si njoo inakuwa mzuri. Unanenepa. Alafu naikamata ndani. Naimeza. Naitwanga ndani tumboni. Twa! Hapo nazikia vizuri sana. Mafaranga yani. Wasi mjama zindutse. Vipi mjama kinakuwa kufanya nini hapa? Sio mjinga. Halo. Wale wa nini wewe mjinga? Halo. Mama kama. Yewe nawabwiye ko ngomba gukira kayimezakira. Kandi nakira neza. Unaleta pesa zangu? Nakuvuga ko ntibyo ngibyo bitandera. Kandi byararanye. Ahubwo nkugura manga uko na 20. Yanshirana. Anshirana reba. Yanshirana gute kandi envelope. Leta pesa zangu bana, wacha kelele bana. Muri manga 20. Kandi ndayafite. Leta sasa. Ntabwo arashirasha. None leo ndo wangu njena shiro n'amafaranga. Aya nanga. Hizo ndio 1500 hizo. 5. Urareba cyane ubona izi 5. 5 hizo. 5. Aya nanga yande. Hizo ni 10,000. Lakini sasa hizo pesa zote zitoa wapi wapi? Uzene bende mara. Nsubize mwana. Mwebwe babiri mu nzu we na Mario. Nini sasa? Mario wandongora umugore. Wandongora umugore. We wacha bana. Ni mama Imana maze imeze narakubuza umuhungu wagera yirirwa nsereza hanoza. Ukumbi wibere kwa Mario. Umva nkwiyame ngiye ntago mba hano mfite yomba. Uranyumva neza? Simba fashe. Mario simba fashe. Dufashe se twiba. None neso. Ubu vuye muri hazima. Ubu ngubu uvuye mama wapi sasa? No surema Mario. Simba acha kupiga kelele. Nakupiga sasa. Unanipigia kelele mu nyumba yako? Je nitwa kelele se witwa kelele wowe.
mare baba dore minwa none minwa zabaye iki iyi minwa yako mbone yahereye kandi ubundi yari imaze igihe yumagaye nk'ingurube icukura mu bintu zamo mimi nguruwe uvugiye minwa yawe mimi nguruwe uzane ikindi sikani kwambi uyu mugore nagwaje kubana yaje yagutegereje narazi kuri buzano kunyishura amafaranga yanjye njyewe hey umva yeba we mama Fabrice we Fabrice nini bwa buryo bumuhayeho acha namba ya bana ahubwo uzane ikindi okay nta deni nyakuri nta deni nyakuri mo bihwanye sikani deni nyama njyewe ndatabaza ahubwo n'undi yemideni umugore wanjye nasona zirangurura gendo zitya ari mbisi ndahita mwirukana mu nzanye mwimwe nawe mubwire toka hapo nzingo wewe umbwa tu ure tuzambo angalia usoro wapi wakibwana mimi kibwana mimi njani kibwana toka hapa usinitishe wewe mjinga wewe ngana kata senze harahagazwe cyo kora mangara ile mjinga kisa alikuwa ananipigia kelele mu nyumba yangu mare buriya ariya yose nta mafaranga njyamo ni pesa envelope inajaa yakuye asiju anaanza kuwa ameuzisha kibanza wana ameuzisha mlima akiona pesa kweli kina tanipa tu mare nasiki urabizi nubundi twahuye mfite ikibazo nabonye umwana wanjye akurira ingutiya z'umugore wanjye amanzindutse reka nje kureba umwana wanjye ndebe ko nta kibazo yahuye bana wote wewe nende wapi sasa usiku nkurura nende wapi sasa ngiye kureba umwana wanjye unataka kwenda wewe ubuse urumva kureba umwana wanjye ari ikibazo ko namubonye ahubwo ari mu kibazo inkoko zanjye uraziriye amaguru yeretse muri urufu rwawe chips unakula mafiriti alafu na unaenda bila hata kupiga tuwili ngwiki upiga ibiki buryo wawe se nukuhishura utalipa sasa ile kuku yangu nakula ulikuwa unafikiri inatoka wapi sikia dada usinichezeshe uranyishyuza sangaye ngo mbimenye nyakwishyura akumpa amahoro turi tukapiga kamoje ndani bana upiga ibiki ariko ubwo nta n'isoni ngewe urumva twakora ibyo dukora hejuru y'ifiriti n'inkoko wowe wewe takupigaga usinichezeshe mimi wenda kupigaga ubu ugiye kundutsa ifiriti n'inkoko ngo utairuka wewe nje uliuzaga nasema ingia ndani tupige kamoje fanya haraka sasa ingia ndani toa ingia ndani kupiga kamoje mara bisufu yake nafikiri nini mane nako harufunga ndakuna n'umunyera ibi ndumva maze kuruha pe ndakwinginze mbabarange ndekubwire ndyama nzindutse abushakire mama wawe nimumbeshya nibura wagiye ubanza kumva kuva icyo umuntu mukuru agiye kukubwira ntabwo nkubeshya none ufite gahunda yo kukubeshya wowe mva ngiye kugenda mbimubwire njye nimubwira ahita abyemera tugende mubwire nti uyu mwana mufashe umushakire mama wawe sibyo mwana wa muzaramuka mumbesha muzayifatisha amaboko yombi basi nyumva bwarimwe tugende nge ndahita mbimubwira wongere kuvuga ngo yasinze atavangaho abirakana njyama njya Namaze. Umugabari. Njama. Njama nzindutse. Nahamagara njama nzindutse ngitabwa n'ingurube. Njama. Uyu mugabo asize inzirangaye koko. Nivo. Ipo naryambwiye ngo araza kwisura. Ubu njama nzindutse yagiye asiga inzirangaye gutyo koko. Ibaze nsanga inkwavu zanjye cyangwa ingurube bazibye. Oya, nangire ndi bubyemere babo. Maze mbabarira umenegeze nyama nzindutse
mbabura tujyane nyama nzindutse ndamwica Mareba wa Mareba nankore mama y'Imana umubwije ukuri nyakurerwa n'inkuba cyangwa akarerwa n'ipyisi ako ntacyo burya Imana ihora ihoza sha zanciye ku bakecuru kuba nciye ku bakecuru nkambonye umwana mutoya nta kibazo aze ubundi reka mubaze mundi Bikira Mariya ntavuka mu muryango wawe ntabwo ari mukuru wawe ntabwo ari nyogosenge ndavuga Bikira Mariya w'ikibe ko musasha gusa sura ukuntu duhuye umwungura n'umugisha wigendera kandi mama w'Imana yakamubwira se nitwa Njyama nzindutse muri uwo n'umugisha wigendera muse urareba ugasanga urarurushwemo abanduza baranduza oya ubundi aya magambo ari ubugira mukora miki amafaranga kugira ngo abone urageramo uruhare kandi nunyitesha umenye ko Ninaimbwa ikule pesa zangu na nyumba yangu. Wallahi. Pia ni jamaa mimi nikimu. Ulikuja wivuga. Kazungu, salamu alaykum. Alaykum salaam. Salamu sio unajua ni wewe mkafiri bana. Ya siri kafiri akare. Wapi? Sikire kiveni ni jamaa. Urazi ibintu kinkwere? Arakuya nyumbani, aje mu rugo aranesha. Nari mfite umukobwa mwiza ndimo ndamutereta. Urumva? Niko namuuzia makuku tuko tunakura kuku. Yabaraza arasakuje. Ibikiki alikuwa mafaranga. Jamas alikuwa na lale mingi sana. Envelope ikuzura hejuru. Amafaranga muri envelope wayabonye? Ndugu yangu. Unajua mimi naweza kudanganya? Ndagwe urozi nakubeshe ngewe. Ure vieni jamaa, hivi ko bosi. Yaba yakuye heza. Naguzi byabaye? What? Yana. Yaragurishije nzu yari hepfo. N'imirima yaragurishije. Yarahagurishije? Hivi ko na milioni hizi 3 zote. Asigaye abahe? Muzi yanzu naguze kwa gasibe ndarargo. Ndahabona. Hari pale. Hivi njoo anakuwa ndani sasa je mira mkodesha. Ali kunkodesha muri yanzu yanjye. Nese ubwo yishura ngahe? 20000. 20 zote. Yaraje kunyishura amezi 3. No asanga ari kumwe n'ikikongwa y'agatereta shangu cya kigore cyiza kimwe cy'amabuno. Kimwe cyari gifite wa mwana ugira amahane cyane ugenda n'ikibando. Uyu mugore munini winda. Baravuze ngo umugore ahisazana amatoragwe mu bintu nkamba yaramenye umutwe. Ariko arabeshera ubusa. Nanjye ndamwirukana mu nzu yanjye. Ugiye kubigenza. Aresori Ivone. Agenda itamuhoro nane. Ure bibi yako. Wa mugore wanje nyine. So muzi? Utikagira yose yahombye asigemo ibikarito. Sinjya mayihombeje. Tuyakure zile pesa tuzimalize bana. Reka musoro agenda atamuhereza 8. Wacha nifike nyumbani kidogo. Nawe uhereza umugore aje kuzana amafaranga. Yara yafumu gasate sasa bila bakia zile kwa nyana imbwa hapo mu barabara ba. Itonde ndakubwiye ngo nuyiteshwa urabuza umugisha. Wa ukuntu umuntu agiye kuba wowe nanjye wahuye n'umugisha wiyendera. Urumva ngiye ikintu ushaka rero shaka kugende ngenda nawe wantu tugende oya ariko nkugurira ifi n'ifiriti cyangwa se nkugurira inkoko cyangwa urya inkoko ineziritse sha no ku buryo nawe numara kwihaga undi turyame tumererwe neza duhumeke neza urumva turyame nshaka kuryama se birimo kuki ibyo kurya wabizanye sikungurira ifi bivuze no kujya kuryama yo kubundi reka nkubaze numva tonda batatobana Ikindi sureba cyashye uragaho kari kagiye guhura n'umunyotsi
naho ubundi ibyo nkubwira sibyo wenda tugarutse ku byacu oya itonde ntabwo ushaka ko tugenda ukarya wamara guhaga tukaryama reka nawe byo kuryama ariko ubu tugiye ahantu n'urugero wamara kugenda njyewe twankura hamwe ubundi se kamwe iyi ni pasiparume wumva ukozemo nta uyanse mvuga amafaranga iyi ni pasiparume cyangwa nesitari umukozeho gutya ukanye ntabwo ibintu byagenda neza kuryama n'ubu kuryama wana wabyanze kuryama reka tubireke ngo wajya kurya ibijumba byo kwa nyoko mutware w'umugezi umva rusaro umva unajua ile nyumba yako yanzo nagusera kwa kasiri ndaku bitaruka none araja kumbaza wala se ukaye gushika rikubaye kaza mbano nje kusetsa mara naguze ibyabaye ariko ufise nyumba yake yanzu yarayigurishije n'umurima ari yaragurishije suzi yanzu naguze ara kwa gasiri wenda araruko hivi sasa njoo na kwa ndani mimi njoo na ukara na huko bita ukani uri kusa ukabari kweli wese situri kuchi cyakukira na rukara ni ibibazo yeze gasiri wa yese zira ryo gutsiga ni filime turi gukina basi karuwe nijya kubivuga uhindukira inyuma bose nagore gufata